malak biriku ngaseng sibun tulut mikir sedeng ri video makaruana Batara Kupinawang. Ri minggu lalu kilang ngerek mintu kabara angkanaya niak mo sedeng bunga lapo ri dalekana gereja katedral ri kota Mangkasar. Lan rika mana minjo na jai tawa tundra. Apa njo tundra? Nakana bahasa Indonesia na mengutuk. Jai tahu mengutuk atundra. Mangeri pelaku bom bunuh diri. Mingka nakana Isa ri lalam Matius, kitab Matius pasal 5 ayat 44. Mingkane kama kukana ri kau ngasing kama seangi si kontu balinnu siagang papalak doangangi tawan sesayaku. Lalan ri Matius pasal 5 ayat 38. Nakana Isa mangeri anak guruna kukana ri kau ngaseng tea ko balasaki gau kodi mangeri tau lek baka gau kodi ri kau pasangalina punania antem pakak rangi pilih si kanannu boleh mikamma na tempakak rantodo pilih si kairinnu. Nakana podeng Rasul Paulus dia mintu suruh-suruan na Batara. Rilalan Roma pasal 10 ayat na 10 ngapa. Nakana Paulus papalakang ibaraka mairi Allah Ta'ala tau pala kapanggaukana mairi kau papalakang ibaraka tiak lalu ko sarei kana patundra. Sare batang malak biriku ngasing jari ia minjo pangajarak na Isa mangiri anak-anak guruna kamaya tompa mangiri sekontu tawang minawanga ri Isa. Sare batang malak biriku ngasing kam minjo padeng pasti buntulanta re anne videoa punna nia paku tak nanta kitulis ini re kolom komentar baraka batu re Allah Ta'ala mangeri katengasing. Amin. Batara tunji Kupinawang singara rita lasaku tamale baka amindra pangamasean Batara Pacena parisinu sari
Pacena pa risi nusa